Nkosi yamakhosi ngiyazoluhla sezulwini ngizibona Nkosi ngingaba necala manje ngingase ngasukumi kakhulu Nkosi ngalomzuzu ngibeka Nkosi indoda engizalayo ehleze endlungwini lezinsuku engifisa Nkosi uhambele kuyo ngoba Nkosi akekho udokotela omunye ngaphandle kwakho Nkosi yamakhosi maya kufika izinsuku ezinkulu kangakaza Nkosi enkulu uthingo lamakhosazana ma kube Nkosi sinamandla okuguqa esihlalweni ukuthi Nkosi yamakhosi sonile kakhulu enkosini kodwa Nkosi mhlawumbe ongenanga Nkosi usisize sikwazi ukuthola phambi kwesihlalo ngoba noma singayithethelela kodwa kona sonile Nkosi yamakhosi wena kaShembe unjalo uye uzifihle phakathi kwabantu uziveze kubantu abangagqokile ngiyengicabanga ngamhlakhambi Inkosi inyanga yezulu bakugijima phegceleni engaziwa kodwa kwathi mase sekuzungezele itempela kanti kwakukhona indawo yakhe lapha la waphethe khona uhlelo kwabe sekufika Nkosi indoda engade igqoka isudu yayo yayisigibela le ndoda kodwa mayibizo lapha kwi-program kwathiwa kucela umuntu ozokhulumela omakhelwane kanti bangaziwa ukuthi lo muntu ozokhulumela omakhelwane uphethe ibhomu ngikhuluma ngendaba kanaza thakana kambe ngenasiteli ngengifisa Nkosi nyazi ngoba unguNkulunkulu wena nala Nkosi ubeke khona amathamba akho Nkosi hamba umfune shebe ngoba Nkosi ibhoma liqhumisa lapha egqekeni lakha isilale izwe njengoba kusakhanya namhlanje yakhumbula amazwi akhulunywa uNgcobo omkhulu uthi mayesekhuluma uthi manyazathi lokho engikushoyo ngifuna ukugcina kube isimini izwenzeni ngoba manje ngingakugcinanga kube isimini niyophuma lapha libhubhe lonke nife ithi ke njoba ngikhuluma nje Inkosi imshiyele indodana yayo ithi lokho engikusho kubambeni ube yigugu lokugcina manje nikonile lokho kuyoba indaba yini emva kokuba sekusuka nakano ngasini kwangena Inkosi yakabiyela izofakaza ukukhuluma angiqondi ukukhuluma ngaleyo ndaba kodwa ngikhuluma ngendaba engayibona phambi kwamehlo ami manaza ethi ngikhuluma ngendaba njoba ngithinta leli verse nje kunevesi yokugcina ethi Jerusalem bengithanda kangaka ukuthi labantu bami kodwa wena uvumanga ithi sengiyanishiya nichithekile wasala kancane abantu beNkosi lutho ngeNkosi ezazi uba lusiflathele kodwa Nkosi umusa wakho umisa njalo ngubone Nkosi umusa wakho ngendanga lapho baba ongizalayo wakhipha incwadi ezomimisebenzi yenkomo ezine kwase kulungiswa konke okulungiswayo sisinto bamfishane
Uma ngabe sokushayela usuku langesabata sekuphuma imoto eyishayela umfowethu ugama lakho uSimakade welanda umndeni lapha emaqadini wakithi kaMadonda. Kanti uShebu uzobhala incwadi kaNazaretha. Yayisilayisha imoto abantu abawu-25. Imoto ekade i-20. Bagcisha abantu bebelethena abantu yayisiphuma le moto ihambe ezweni lakithi eMalangeni. Uma isihamba le moto eshiqhamuka phezulu kangozi izweni lakithi indawo mawusuyesiyesela nike nabona bangela uNkulunkulu ezweni lakithi eMalangeni. Yayisiyehla le moto ithele moto mayehla ishona phansi izoqhamuka lesitobhini okuthini ngathi ayisephela amabhreki. Bheke phansi indawo yakithi kaNazaretha ngosho kwezisimanga imoto mayengabe lapha bonke abantu imoto eyiginqa akusindi lutho. Yayisiphelela amabhreki lemoto yayisishona phansi. Le moto ke yayaziwe eshayelwa ulo mfana wakithi sahlapha ekhaya ngalesi sikhathi ila ngaseliyani nokushona abantwana benkosi inkomo seyisesibayeni kuzogwazwa inkomo. Weseyihlaba lo wehlaba inkomo yokuqala yayisiwa. Yathi mayiwa lenkomo kwase kuzwakala inhloko umemeza abantu bethi babhubhe abantu bakashela. Kwakhala isililo kwamenyezwa. Yasala phansi inkomo eyisiwile. Zasala zaphuma zabaleke zayekade zingaphakathi. Nasi isililo sokuthi imoto isiwile. Kodwa indaba enkulu mana sengifuna ukufika kuyo. Yayisehla le moto ihambe road ngingazi yaphenduka kangaka. Ishona phansi le moto. Uma sesifika sesibuka la kuhambe khona imoto yavula omkhulu umgwaqo nomshayeli ungafika ubone. Kodwa indaba enkulu ukuthi mase sifika kule moto isiyengele wendle kanti idwana lapha ngaphansi. Kunesihlahla lesincane sikafenisi esimela ngaphambili esimisa le moto. Akhona mangabe mhlambe isiqundo ngathi mhlambe isiqundo mhlambe esikhulu. Ifokosi lencane limela. Safike sama. These sinokho sokuqhamuka indoda kamngadi le ndoda kwakuthiwa uMathembeka ikhole ihlale yayingahlukani noBhushu le ndoda. Ithi le ndoda ke menyana angayithinti le moto. Sithi thina yini ndaba na? Ithi le ndoda la njengoba kwehla le moto mina bengehla ngaphesheya ukhamba umgwaqo uqhamuka phezulu kaSontshene. Ithi thele moto mayiphuma ngibona kuqhamuka inyoni enkulu emhlophe phezulu emkhathini. Yehla le nyoni ihamba ivuleka yenza nje ihamba ivuleka le nyoni. Ithi kodwa ngigijime njalo mangizoyibuka le nyoni ngithe mase ngiqhamuka nginyuka la ngiyusihlathi mangifika ngafika ubaba omdala bekhophozi lebheke phansi efake ijazi elimhlophe efake isigqoko esimnyama bantwana benkosi. Uthi lo muntu ngisondele kwaseduze. Yayisithi ke le nkosi lalela lo mfana ngoba sengilapha ngifuna ukuze ngibone abasengiyahamba ngiphinde ebuhleni. Ithi kodwa lo muntu mengaqhamuka ngambona. Nikhona maNazaretha. Angazi umthetho wami ngiyasaba ngigqoka ifoto. Yinto engiyisaba kabi faka nje ifoto. Hlamba ngalo ngizahamba ngoba mhlambe ngisoni kakhulu. Kodwa angazi kwenzeka kanjani thebhatsha ngigqokile kwase kufika ngikhumbula ukuthi khona ifoto phakathi endanga ngase ngidonsa ifoto. Ngase ngithi mina ubuke laba bantu basezulwini. Yathi ndoda mayithatha ifoto iphethe uBhushu ngapha eceleni. Ushembe yamkhomba ngoBhushu. Yayisithi nangu lo Shembe ngimbonile ibona inkosi uThembo lenkosazana ayibonkosi. Sonke manje sesiyesaba sithinta le moto. Sonke masithinta le moto iphuma kodwa la ngaphansi le moto khona abantu abahlabelelayo. Mase sitshela ukuthi ngomfana sikade faka icassette. Kuyahlatshelelwa la. Kuthiwa inkosi yethu Simakade ngeke adlale isikhathi asikho. Ayingekungisibindi ngithi mina asenze njani ngoba sasiphethe nentambo. Ngase ngifika la ngemumva kukhona ithobhasa sibopha intambo sibophela kwesinye isihlahla. Ngiyibuze ngithi na le ntambo ukophi imbuzi ngabopha imoto mengaqashula ishone phansi weni. Sebesaba bonke abantu sifika bese ngizama isicapha ngisivule. Bonke labantu mangibafica abathuli. Akekho umuntu obonayo la ukuthi imoto igqikile kuyahlatshelela. Ngifike ngimthinte lo muntu la Lose kuze wesitapha ngaphambili akangizwa. Ngimthinte, ngizwa ngimthinta kwesithathu enasephaphama. Bese kuvuka lokho ukuthi abone aphume baphuma bonke bazibaphelela abantwana benkosi. Wathi
uphuma nje ukugcina yayishishiniza imoto abantu yayikade banjoba sihlushwa ukona nezona abantwana beNkosi umuntu angakhola le ndoda ize yahamba ezweni lakithi ayikazi imbatho zemhlophe kodwa yambona uShembe yamkhomba ngobhusha athi nangu umuntu ovimba imoto sengikhala phansi Inkosi yamakhosi ngeke ngayikhuluma le ndaba khona umfowethu ongemva kwami uthe silapha ekhaya usukuyagijima uma egijima lapha egcekeni baba wena lezi imoto ezazingoshe esuka nazo ephakameni wayesekhukhela nosobeka egcekeni yayisisuka insizwa yayisimanga yayisishika yayisishayeka la eswini ima ishayeka eswini lapha kwasekufoshoka umbambo lapha uba nephoqo aswazi ukubona thina ngoba lo muntu wayekhipha igazi eliningi ngicabanga ngizokwenza njani ngimthathe lo muntu ngimthwala ngithi ngimphuthumisela esibhedlela ngathi kodwa mase ngilendele ngithi ngeke angihambe ngiyoqala ukuphela ngibike ukuphela kodwa lo mpendelo phanga ngibona ukuthi hayi lo muntu iyaqala lo muntu ukuthi uyahamba manje yabona mase ubuka umuntu kumhlophe emahlweni lento emnyama ingasekho usukuthwele isiduli ayi inkonzo isibindi ngithi mina ngiqala hambe ngishiya esibhedlela bese ngizobikela Inkosi ngama ngafika ngamfaka lapha esibhedlela esilaphana eDington mase ngibuzwa laphana ya uyasebenza eDington isibhedlela sabelungu isibhedlela ubukhokha sikhokhela imali hayi ngoba sesithathe na uhulumeni manje sekunengxenye ukuthi uma ungasebenzi ungakhokhi ngase ngiphuthuma ngiza le Nkosi Nkosi yamakhosi ngizobika Nkosi ukwethu welapha ekhaya kwalimala ukheleyane Nkosi angazi ukuthi isimo sakhe sikanjani ngabona uNkulunkulu enza indaba enkulu banje wesevula isandla wabuka lapha esandleni sakhe kwesethe nayi ngizomgcina uzophila ngathi baba kanjani lo muntu wamanje ngendlela iyona Nkosi angazi ngizokwenza njani ngithi ngicela namanzi ngicela navasini athi baba hamba athi na ungayi kombheke esibhedlela imina ngizohamba kuya esibhedlela wathi suka njengamanje ugoduke mana athi uNkulunkulu ukhuluma kanye akakhulumi kabili ngokuhlula khona ngahlala la kwadlula usukana kwabe kwadlula usukana ngosuku lesithathu ngithi mina ngihambe ngolahla mhlambe lo muntu ufika uma ngifika lo muntu lo laphana ufaka ICU uphefumula ngemshini uma ngifika lapha sengizwa usister usethi lo sister lo muntu befaka ICU inkulu kakhulu imali ebhale la fanele ikhokhe lo muntu ufana akhokhe manje imali ewu-36,000 abanye nje imali eyi-36,000 namasentshana efanele ngiyikho ngoba ngibhalile mina ukuthi ngiyasebenza hayi bese ngithi mina kulungile ngizobuya bese ngitshela ngigcina la ICU for 7 days ngihambe wathi ngosuku lokugcina ngase ngibuyele sengithathe namafutha ngahamba ngaye enkosini ma use-ICU angeni noma ubani futhi awungeni ngoba lezinto ayiphethe uyabuka ukuthi uphetheni kodwa ngase ngithatha amafutha eNkosi ngafika ngafika ngagcoba isidubu ngasigcoba ngathi Nkosi wena ushilo ngathi mangisuka kwase ngene udokotela umlungu wayesefese udokotela umlungu hawo ushobene nalo muntu okade lana ekseni na ngithi mina ubandona obekade la ekseni athe naye ukhona umkhulu ofike la ufike ephethe imali wafika wakhokha la wayesesayina kuleli fayela walesibhala ukuthi sizomhlinza sikhiphe lelo mbambo ngoba liyalenga lisele ngemntwana lemncane yenyama kodwa Inkosi ngifikela yathi ngeke azahlinzwe ngabuza ukuthi ubani lo muntu ofike lana la wesethena nanti ifayela elikhona ufike wasayina kodwa lo muntu ufike washaya isigqishi ufike wabhala la kanje hawu yabona kama usukubona into enkulu umqondo wakho usangana ungazi ukuthi uzothini ngacabanga lo mlungu ukuthi uzothini bese sakusondela nomnye usister oyekade ekhona lo sister womlungu wathi uNora wayesesondela lo sister wesethi naye lo mkhulu kade ephuma ngemali ufike wasayina leli forms elithi ngeke asakwazi ukuthi lo simhlinze fanele adedelwe uzophila wakhokha le mali isikweletu elosele naso fanele ukhokhe imali ewu-36.74 nikhona amaNazaretha
ngikhuluma ngento yomuntu ophilayo indaba yakithi engikhuluma ngayo kade yalomkhulu ayithe mase ngiyalaphana ngijike ngibuye ngiye kunomlungu mulungu mase ngifaka isandla lephathe ngicabanga ukuthi cishe ukuthi ushebe njengoba ukuthi ngilagqoka isijalo uthi udokotela ushebe manje udokotela ngempela nikhona abantu benkosi ngakhipha leli foto waphika futhi umlungu wenza okufanayo umlungu wefakele izindodlo zakhe ephethe ipeni wayesethi umlungu ebuka lamakhesha esethe bafana laba bantu inakha abafana ukusiza kahle wayesebusisa wayesethi nango fika wasayina la waphuma lo uthe singamhlinzi lo muntu ekhomba inkosi uThixo lenkosazana lo mfowethu bangwele uyaphila ngabuya naye ngeza la azange isiko umbambo ngathi esela esithi inkosi wena abazali bakho bona mhlawumbe eqamba igama kwathiwa wena usomiso namhlanje ngiyakushintsha igama lakho usungumvumeleni inkosi ayibusemizweni amen